Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana. We tatalo moe o tu hei lala. E wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto. Kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tu pau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupua. O tu laila o tu matanga, mo takau no me ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga. O tu kalonga luko e hake anga, o tu laila o tu matanga, mo takau no me ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga. O to kalonga luko e hake anga. He wisai, whakapo, a maasi mohona fuloto. Kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e to pau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupua. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangue lolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangue lolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto. Kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e to pau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupua. Ko kore ke hufa mo i he talamala whanua ka mai ngahi talawhata ko dobe whaafata puat. Pe mi he proklama ni ka tai whainga maari ko ni ke o atuai o mo proklama ko e what whanua whao ki he weekend. Ai ko he ni pe mo paula pe mi whikau ke ma whahau ko atu tau proklama ko ia.
ki he wikini me whatawangi bongo le rea pe proklama ke di motoki apil pe ko hawe tu pe ke lawa whanongoa mai ai e tau proklama ko ia i he wikini o te tata le re tata i loto mawhana ke di motoko tau pe tau kau whatahaini i he hauani i he whangamarikani ko loto ke tata le re iwe pe me he aine kuma he ni ke whahoka proklama malo tau mao e honi piven pe malo e ngalahi pe ven fete hake piven ki he wike fo o goi tau whanonga ia Malo tau lava solo ka malo e mawhanga maali e kore tau peke u whanga te pe whatapo. Koe o lue mai beau ia ki he clubhouse uni i malai tāpuru wana whisiu ki moko ea afo au ki te whetun. Ka ku te tau malolo mai i tai me family. Ka ke taki me pe solo o toanga hi fo pe ulahe o hopo ko si lava so ngahi hopo tala tuntoni ka ngahi isi pe ko na ku o hake he tau me fa prikai ka ke taki me pe solo koe hopo koe mea mahu inga he dani mi tau hanga tu kia e koe hinga he gagi lava ke tau he tolo tau tau ria o hoko atu e ngahi ngā ue koe hoko atu ka orewa ke mahino ai tu kunga koe ia he kuai ai mea lahi e kunga koe ka toko taha pe o hopo ka hange koe ke mea e piwen koe toko lahi e pito ai ni ihi koe ia ku kau i he hopo ka koe hange koe ke whamata koe ngahi hopo o ku lotonga lere koe ngahi hopo ku wha aho ki he kamataanga koe mahina katu wika hau hoko atuai koe ngahi hopo ku tari ke whahae ola pia koe hopo ku os whaha maho nola kata ki kamata moe hopo ku os whaha nola koe ngahi ki tau whahawakai ke koe hopo koe ai minister paanga whafafunga lotonga koe o niwa tafitu ai ko whaha honola ko tutuni e whamawahi kene halaia i he tikite koe na e whahoko ke te ia i he bribery pe koe tutongi whaloto ani i ke whiria te ia i he lotonga whai mahina tolu koe ni o ku tapu i koe ia he lao ke whai ahanga i tutongi te he ni pe ko wakai ki ai koe online koe ni o ku ki whaahomare whoki e tō lahi o kakai o whanua ko inga he ku nei whangalea ai hopo koe ni koe indirectly bribe ai nei kai ki aloatu hanga tonu whafofonga ia o ave ai mea ofa pe koe mata ika pe koe ha mea kai pe koe ha whainga mea nei ave nei kai ki ni ave whahanga tonu ki he ni ihi koe ni na uhinga ai whailo ka na e ave ia he ni ihi o ene kau pou ko ni i ko ina e ofi ki ai ko na dolu ina na fa hoko foki ko ni o fa matu unga ai mo ua ko ni ka ku o te peke ke wakai ke tu ko o la foi hopo ko ia hene pe he ange o te ki i fa mana wa he ange dai ni me si o ko ke hopo bribery e na ma fa ka ko ma do biven ko ni me ko bribery ko no ma be re pe fa mo oni na ke hanga e ko quantity o totongi i pe whalotoha ni i te whiri a koe. Ka koe mea, pe ka koe ni o te hange o te ki mawhao a te hopo a koe ni o kau e te mo indirectly i he mo. Wa whatu ta maki a pite ni tū koe a piwen. Io, marapi solo, koe isi u mahu ingain ki tau utala noa i he atakai totoni. Koe tau o whina pe e miki sāpāna, koe whawhonga ni wā tāwhitu. Koe kai whako tau mua u hopoia koe ni koe ngā ka professional a te ki whawhitu i tui. Koe konga pe whake nia o e processi, o e integrity o
hili whakate makalat whakawhare alea. O whakarea mahino pe he lao ia, directly or indirectly. Aia ka pau ko kita hanga tonu, pe ko ha taha as an agent, pe ko on your behalf. Ko Haamoa, ko Deputy Prime Minister Haamoa na ansita te wike kosi. Ko alu be kau tangata pena nau, o ave ai pangai tāla tau ni manoa, ki he tongo mātua, mo kore be na pou ki he whiri e kantiteiti. Nai ansiti moia. Koe pepe whakamaman lahia, o koe ko hamea whakamotu si ia ke hangepe ko tonga. Solo tai mwena u na ku tisaite he wafe ua taha ke u take up ai keisi ko bribery e vahenga toanta fitu. Na ku alu o whekumi, ke usio ke natula hopo bribery, ko me ko nau mahare ko hopo whamui ko nau mauka ke he bribery I Britania he tahavalu uango futupu ia, o mauka ke ki Australia mo mea ko tahiwa hong futupu ia. Ko ngata he Pasifiki o ku toki ai ngahi keisei he tahiwa hiwang futupu walung futupu au mai ke wasi. Au mahino pe ko totolo mai pe ai matu o tua. O ngahi process legal framework. Ke na hanga o whakatawata nai. Ai ngahi makatunga o whiri taki whakate mukalati. Matui na tau hau pe tau toria mahalo he. Tai ngone me appoint pe hanga tau pe ko hanga tonga si ke whaha to wei ona ai bribery mengai kena appoint be he ne afio ai kautaki koe tau viro mai koni ai me foi ti na e pe ki hopo ia I tonga he hiwa mo full to puko no o hopo o agrispo hiwa pe he ko ne hanko announce ene whakafoki ene vahe Koe monu ia ke whare paanga, koe praipia. Pene kai ke tali e wha mau. Me tali e wha mau ia nei sinsia genuine be, ai whahoko ia a kirisa no whatongia. Whatatau ke mea na ne malangai. Mahalo koe toki hopo na toki I lavea I e hopo koe ni William Ladum mo e pate lavu he o afetanima. O mantu ko tau toki kamata mai ai whiri o whiri pa mo pare mia mo ka minista me he whiri ai kakai. Ai o hakei ngari hange o whakao fo ai au ke matai ika. 2 slices of fish. Ka kui kai whako lau maari ia lau wai ni. Ko lau wai ni ko lau maari he intensive. Ko hai ai whakaukau o whako ia. E nau ku lawe pe whoki he mea koe ni ki mua he ta whapolokarama. Koe o whaia koe fwoi whekau whaka o tua ia. O whako me he bongbongo au ke toa la. Koe ke taofi o whaia. Ka koe bribery o taofi. Aia koe ha. Koe ngā koe te ofa. Ke magatu o ngai. Aia koe au ke fwoi hina le mani na kulau hifo he keisi wanohongo fulu he keisi I Cook Island. Koe hanga pe he kantiteiti o whakatau e o fwoi hina le mani ai ongo tamaiki ako. O atu ai fwoi pōpō aki koni, mō manatu I au he whiri. Ani siti ai pe. Aia koe mea ta tau pe koe fwoi pōpō aki ta tau pe nei whai he tokon pare mia haa moa, ai ngonu ani siti koni.
e mahino ko ka au he te ke ulau e tutuni pe ata mai tutuni fa mau ka ko o interested ke ulau aia ko foi tufa ko I ka me na anga maheni ki mua ko toki tufa pe he mahina fili ai ko ki foi po ki ko na ko fu ia ki ko ngai ka ai ko foi po ki na tu po ngai hono ansi ka ko se fo pe ko lahi ai hange ko wifi nga fa ia wifi nga o ku tivai kia anga ai ka ko fa ambe ka pau ko me no ku hinga kia ai ngahi whakarere I whakapolitikare. Ka ko whaambe ke tuange o process pēni, ke hoko ko ha noa ko. Na kulame pe foki, e mahino mai o mea goni hoko. O mea goni tene a ko I tauto. Manatu I fisi au pito ke tahanga whawhihuia. Whakauhinga lili. Ka ko si o ko aku, neongo hange o ko me matamata e whakamore ke te whai ngahi filisi. Pe ko te ui ha whiri lahi, whai ngā whakaukau pe. Kau hange pe koe lau ko ki he ako. Education costs money. But it will cost you more if you told. So, o pehe pe mo mea ko neongo e whakamore ni. E tau whenga ke tau hanga o fufulu filter. Ai kakai o ko mai o pore ke ngai whatongia peni. Neongo e whakamore. Kai whakamore lahi anga baika ki tau wha mea ki ai. Mana tui koe fu ngahi I tōnga whatongia koe au whaikai pore. Lahi ngahi matapa. Lahi ngahi whainga maari ke ne hanga whakatau ere I kita. Ke te whaihara. Ai au mahu inga au pita whai process ia. Mea pango pe ko au ko tui o wiki au pito tau unu ke whai I dimension o e whiri whakate mokalati. Kau teke mateu teu whakaatakai. Ta tau pe whakaatakai, ta tau pe ki he ngahi legal protections, legal framework. Ai ako si o ke wana pola o pito. Nā kutala noa hina ni aspa mo e Minister Immigration a Fisini. O ma e koe challenge ta tau o whe tau laki pa mo Fisini. Vai koe leadership. Ai koe hu mai aki he alliance o current government o tuku aki whake ai pure anga koe ko hiri. Not realizing ai o mana tui kei pe tau. E tau ai koe whakarea aku ko civilize. Kei pe tau civilize. Ko combination ia mama lotu mo mama ako. O kairewa ke te whakawhai ke he. Ai foi o kuia e kwango fatonea ko ako kui le vai ngai fonua e lian musila ko civilize o tau ke tala no pe to li tonga ta no a lotu ta no ako te ke 12 e o mo foi ki mama e ko ya ke hoko ko foi civilize o fe popo wa ke mama e lotu mo mama ako eu mai to no but the clarity go o structure o tau ngahi mea whakaporikare o ku leki au pito ka kua au fia e kisi o I whaakuia koe ni ki he e toi ai ha mea peheni e toi ai ha whainga mea natula peheni
Kawa we o vale he toki lau ifo he hopo. O ko meno o fita ki ta no ke so. Ko fare fo ko ne ko to ko to. O ko ilo o ko mahele le be mo fa nga ko na niwa. Na mawa fa ta hi we bi. Pe o hi ke o go al se ria pata. Pe na mau ta pul fa ta. He ne ke ngā we ko he reserve. Ko awe ko sio ko tangata le au pito ai tangata ko. Ka ko ko no fo kau he tai mo na fano ko fili fale ale ko fa kau e tata lo to kolo pe ta mai ko ni. Pa te fa tonga ai fika. Dai ni mangia o tupu ia pa ko hoko have ko te au tupu pe. Ai mo ko ina o si na te kia fie ma uia ken toi fai ai tu fai ka ko hatoi in a form of a bribery kia ka pa na ha o kai ke ka tau o vale ka to pe foki ne hoko ka ko no ko e me ko society ko pa pe ke ai ta hai fi lau ya pango ko anga ko he ki maheni mantu ko ki tau ilo ka to tole nau ta ko to pe me he perspective ko engolo o e maki maheni tau tanga te ko ni tanga te dei he hanga i kau ka ko fa me o wa ko au tau o feina pe kau ka tau ore e anga to fa fu mani e ko me ko to ko sto pe mahana ko nga pe ke fe lau ihe issue ko ni ke ako yang e fonua kula he pa ki kakai le mau e fanki me ai ki pe ka ko ya ngai tu ai lao le manga i punu frate mokalati he ko no mau inga ya ko oi ngai process ko ni ke integrity oi ngai frate mokalati fra politikari he kai ha upe malo hide o pa usi pe vai la he upe te vulnerability voters ko tau ata kai masive siva ata kai tai ma usi ha upe ka malo hi fai nga unga ko hange pe ai pe fakata fakawatonga pe na uto pe na to ki loto fakawatonga e pe ba tau ki tu house bimen ko ta ha gen ha issue ma inga o de don que te sia fa le que ai ka taki fa le da fito que o la ko ni imagino be foki ku ma o ko o la na ko nga o fa muy mahalo na fa que o la fu ko ni na ni fa ho ko i he tau li ko ni wa fu ka ko nga ko tu ko ni fa i lo ko ni ko ai ni i tala no be foki ni i he mata ika ale ku sio ka kaia to o se a he mata ika ka ko nga ka dan ko o ku te alo ai o la ko ai hopo pa ku te ilo eleva ai fa nga process ko fa fra mawana e ka ai ha fra mauia de ne hanga o fa ha tu be ko nga ko mata ika ko fo ilore ko di fo mori na ave ka fa mau i fo me ka fa mo oni he time ko fa fe hu i pe una fo ka va mo oni pe una fo ka va loi u me pe he o to tana ki o to fa ya ta tu ni ka no fo to la hi fa ka pe fa ma pe ta niwa to fa fo nga mata ika ko po ni ko mata ika ko po ni fo ni ko no hopo he ko nga na tau fo no na mai hanen na kitala no ke wa fta ni ma ko fi hopo pe ta na fa ya i he fili kono whaka ilo ko ia o e toa te lavu. Pena an siti ai, i fui hopo ko ia. E ko fui taha pe fuku. E ko te ka mana e loto lahi e ka kai kuni na nau whiri he taimi ko ia ke nau whaka ilo ko te lahi pe.
Ka foi ta be na fa ilo pe na lo to la al ku fa hopo. Pe na tali ene fa ilo pe na ene mo on mo ni toton to o ai siti ko o e to da blavu. Isi ke he ya te fili mai wa hinga ho ho. Ka kon tau fono mai ko apa to ya gwen ke wa fe wa ta be wa. Hu mai go u fa ilo ko ya na ka wai na hiki hake fika me he toko taha o fa ilo ma te git na ni ma pe on. Ko nga ko u an siti ko ya na fa ho wari he na an siti ai toko ni pe te ha e toko taha kai an siti be ma toko fa be. Ka pau ko ton ko fika ai mana tui. Ai ko o si kawi ha fulahi hiki be me toko taha wa ta ni ma ha u ya go ni ke wa fe o wa toko fa ya be do. Sai ko tau fo no ma nge wa fe wa no ni na amanaki kakai uli fia ka whakafofonga I he te whai e whainga o nganga ko ia ko ngā koe lao holo. Te whai whakailawa ni te kaka whika ai ki o lunga. E koe mea pe whaka mua whakaukau ki ai I ta pe o ku iknoa he kakai kaukanti te iti e lao. Pe o kunau pe he pe nā tōluia koe mea lere pe ia o kunau whai koe ki nau tui nā tōluia o kunau mau e lao. Ka koe koe ka mātāin koe whai hopo o waki ni whai koe ni. Ka koe ngā whuki e taha to tonu ki hoko ai mea koe ni ki whai ha ako rewa. Te ka pai kai mahala ko tau whiri hoko e te kaka whika I ona whai ilo katoa toko ta whitu I he osko ne whiri hoko. Ka pai kai ki tau wako rewa mo whai hanga au e ki ai. Hanga koe mahu inga ia o lere u hopo koe ni. Pea puke o silo I pe koe e piven. Koe whai mahina tolu kok tapui. Koe mahina whai ngata ai ke kau kanti te ti. Tau atu e kore me potunga e talavou, kore me he ha, kore me he ha. Fiu kalo holo kan ti te ti ha taimi o tātana ki ai ho tau community e ngahi wāhenga e nau kore o whakafonu he whai mahina ko tapu ko ia. Ka kok si atu whake ta whake ta. He kua pe e taimi e kau, me kau kon ke whika out he kau kan ti te ti te uwhiri he tau ka hau. Alu ia whai mo whai ne tuwha ika mo ne whoaki ham lere ati he ta uniko ngake ne taimi ko kok tapu iai. Osi eni alona me a ofa mo ne umea ko ia kalawa ata ka po ko le whakau ko whinga I pe whoke ta of os a bribery ko ngā kalawa he tau tui pe ai pe whiri tau so atu koe hu mai toko ta whitu maa mo ni ki whare area e pi vente ko ia e solo kau hange pe ko whakata noki mua Nai kai ke amanaki e toi hoko ai tene kai ke hanga whatoanga he campaigni. Mahalo ko e wafe ua tahana fu ilonga he ko ngahe na nau. Nei whai campaigni he social media. Whai ka ia upload. Ai kai ke toi asia he ai ko mea kai ke toi asia he. Ka hange ko lau hange o ai pehe ko e more hono sea he ele 2 slices of fish. Solo na more o tau sea que foi a pere. Ko ki foi a pere pena kaka ia ka I o more ai o tau sea. Ai que hago kai ko o kai ko mea o fotua hange ko blau. Ko foi hina le mani I ko ka lan sende tol noa. So more o sea he senite tol noa pata intentions ka ke au o ko se fo hanga o ai hanga ki whakaanga I pe me kau whai lo solo ko take my heads off ke kau mea kona nau mawe and moral courage pe ko ha nau motive mo ngai mea ke au wai whakairea me he philosophy au pe he the price good men pays for indifference to public affairs is to be ruled by evil men. Ai ko totongi ke tau ko nunu te tau totongi. He kai ke tau tokanga I kina e mea whakatokolahi public affairs. Ono whakarere whanua pa evil men. Ai au mahu inga au pito ai society ke nau
Ko atu ngai ta mai o mawe malai ta pulu pe mai kina ka mea he. Ke kosi mea lele ho le tafaki. Ke ka ko poini ko hanga ko ke mahu inga ko ai I pay attention a society. Ke anga hono formation e nau kautaki. He ko hange foko ko whakalave. Nai to tonu foki ke ilo i he kau kanti te iti ka pau te nau te amana ke nau whiri. Ka koe whaunga e te nau anga into tifsek nau toru. I ngahi i mahina ki mua. Ka o tau whahe mahina pe koe te tolu ka whai whiri. Ka foki mea koe ni e solo ke mea koe ni ko nau whaalave koe. An idiot with a plane. Lele ilahi ange ia iha wise without a plane. Hange ko kio koe ke kau whawhau koe ku hake. E nau anga keisi koe ni. O hange whako lau, o kai koe, mahalo koe whai hi a bene o mau. Ka kuai bema kau whawhau ngai nau tanguti whare reo. Na nau whai bena tole mea tatau ka neka ke mau ia. Ka ku mahu inga foki ke ko na ku kau he ko palpare mo na ke lave mai ai he tok whakasio he kakai ngahi kulupu ai time campaign o whai nau kore o ko ja hata haya e hao me ai ka ko pau ke te mau e moral courage ke te whakahoko wharere i bega nau tō he sayang e te rea mo oni bega nau tolu. Paka paka ke nau whiri ai, ki au e that's fine with me. Ke te taranganga tonu beko umea ko ning tap. Malawa ke to oia te whaka tu ko whakaloto. Pea unatula kehe pe hakore hatahaya ha mea kita pate oangi. He taimi whiri. O ku kehe, ai koe kehe kone, ngahi keisi kone, koe kehe, koe ave pe ki popo aki ai ko intensinia ko tu ia ka pa hata ko le mahane me ka au lo tonga ko fili ko ni hau ko le pa wan o ke he mo alwa ko tufa ki aka kai na ka ke ko le pa ai ko je tu ia e fa mo wa te ke te si ia ka ke tu ia e fa mo wa ha hata ko le hane masiva ko hane firma o mea kita lo tonga ke fai campaign ke heia mo te alu o tufa pe wat mo popo ke mo mana tu ia ke something like that pa kwane ko fakatala no pe ko na tu i pe ia e hoko be tau ngai foi te ka mai fate faka polikare mana tu ko fofu tai menia aku na ku kawai he fili pare mia o se fili lahi. A kongo ia pito ai se halaki whaka structure ke mau fili matore pare mia. Te ke whakakakato ai foi processia ke hoko a whare area koe whare area. Ai na kongo ia pito he kuhanga whatoanga i mea ko ia. Mo futa e tokanga lahi. Ai kau tau pehepe kau whare area koe kimua. He koe ke ngata e ne tae uhinga le dei o ne te mau e ko ni sutone he koe kupu ko ni sutone nau na to oha ke he time koe fil pare mia ko pau ke whakanofo he tui ha pare mia fili me kau whakafofonga fili hiri hono foko tu atu me he whare area ai ko foi institution ko lauga a Google ko whare area ko institution o kui ko ha tu nga papa ko tu nga piliki ko whare ko foi institution sai ko whakaton lea ko osi hoko nai ai kau whakafofonga he osi pe fili ko whare area nauto pe o kui ai ha
foi process ke ne whakakakato ke ririu ngahi konga ko ngahi kauwhafonga na Ausfili ki he institution koe whare area. Aia ko sia koe ki ai, konga mahu inga i foi process ko ia. Kono whakafuakawa i ki nau tolu, o luaki, sio ke mai mea koe e makatunga ano whakafuakawa i nau. O luaki, ke nau truly loyal ke hene awhio. Ko ha mea e ala mau ai o ngongo, mau ai koloa, pe koe lavea, pe koe a ene awhio, ko pau ke mau loyal, truly loyal. Ua, pau ke mau tauhiko ni sutone, ke maoni on. Tolu pau ke tuku pāho mau osi kia verenga, koe lerea e whonua. Pea ka pau rewa te ke hau rewa o whiri, ai ko kuhinga, koe foi process ia pa mau hoko rewa koe whare area. Os koe mau hoko whare area, pa mau whukotu ua tu rewa, mei he kau whakafofonga nai whiri mai, ha taha ke hoko e pare mia, pea toku whakanofo he tui. Koe foi whukotu koe ki ai ke hoko a whare area, koe whare area, na ue ke pe koe whare where wa e ni mau whukotu ua tai pare mia. Aia koe poini, osko hono institutionalized ke hoko a whare area koe whare area me kau whakafonga whiri me ka kaimo e kau nōpere. Pea mau toki whakahoko rewa mau whatongia he e whunga he ngai fo i fuakawa ko ne tolu. Ke oa e solo kau e mea ko ongo iau pito pau toton ke toi mea ko ni te toi o hake. Ko whakarea ko he media fisi, media ko e whakanofo ansiti ai minista paanga ene afio. O ka pēo ngari kowe ene afio. Aia ko kuhinga ko truly loyal ia. You must protect the integrity. O ngahi institution ko no tala no ai tau koni sutone. Hange ka uia ko foi fonga ko no fotu e paremia. He tua whare he whakapo ui. Sio o ka ke ngata, ko mea ko na kuongo i he ko ne te hefo ke pay attention ke foi manga whaago ia. He taim ko na pe mai he kai ke whakafuakawa i moutolu, ka te tau whiri whakapuripuri. Kai ke ngata he ne tae mau, toi hu ke whakapuri o whiri mai mea. Ai oku mahu inga pe hono o hake, kai ke solo ko mea whakan ko whakatala noa kai mahu inga, ke tuku ai ke whawhewheka mai ake mawhai, o tātā puni ake kakai, tātā puni ake kau whawhawhonga, o mai isiu ke tau tāpile. He koe atamai e māma, koe ne sio pēna ke māma mui ai. O koe ke aia ki au ia, o koe ke hak whahinga a senita aku. Ko unofta mahu inga ia ke tataki ake uhinga rere, ake māma, anga hono whakahoko, mono tatake whonua. Aia Ka uhinga whoki ia e taha whoki tau whatala noa ki ai. Ka uhinga hangi koe tala noa whokoe. Alo ko i taimi ko whai ko tala tutu ni ia. Na ke tala noa ki ai. Pe tala mai le mai a ko tau te ai. Ko halaia ai minista a ele a fio ki he prime. Ka konga i whoki ana tau whatala noa ki ke ana whawhi i. Pe ko whee mea na e me sai ke kau minista, ke taimi ko whae ngai hopo peheni, pana malolo me na ulakanga, ke tuange ai lakanga ko ia ki fukele perengese lakanga, ka nau whae na hopo ke lava pe ato kanga le pare mea wha foki na do ke nau me, tau toko wha atu e kau tamako i loto, he ngahi lakanga ke, ato tau toko tolu atu e ngahi lakanga kau tamako i ni, ka tuange na tolu ke whae na hopo, ke kuna haku nau nofo na toi loto i ngahi lakanga, o tari hopo bribery. Tako no ngai ni kun kutau sio he hopo waki, ku whikau ke ansiti ko ngahi ku Hawaii.
ke fe inga ki tu aka ko ngai e foki o fa o atu mau pe e kakai e whakau na me fe ke tukuangi ngahi lakanga pepere ngesi pe kai whai hopo ia ke au e processi he o ke mau ke whaka hopo o koe me ritia he fotu whakaukau ko ia e koe kai ke hoki e solo koe toki we i katoa ke umea koe ni nā whatoka ngai e tū koe ko nisu tone tikrea ko nisu tone koe whare area koe whare peta ka koe mindset i koe malanga i koe tua o ku hange o koe pātia ka kai mai pātia hau eki he whakatau kau pe he foi hai whaluti pe foi mea whaka ka kui kai koe mea iau oku mooni pa koe mea iau ta tonu ke mooni ai koe mea koe nā kusio koe ki ahi ai kai koe ke lava he mama he ongo mama ai lotu moe ako o ne elevate e tunga whakakau me tunga whakaprofessionale ke peheni ke osi pe koe o fili pare mia pe au te lau pe ko haina ne fili ai he wika ke ha me ko fa pe tau fehia ko hanga pe fokia no fa tau hos ko hanga no fa tau hosi pe hangi ai pe ai na ko hanga ko sio ko mau fokia ko fa tau hosi ai uhinga te bobo ka ko he ko sio ko me na ko ta foki mai ke me ko o hake ka koe kosin, ko koe ataka enu uhinga ai ne hoko. Koe mea koe nā, you don't need a rocket scientist ke ne hatara mai o ke hopo koe ki tari koe ta whaaki. You don't need it. Ka koe hae uhinga, koe ngai na nau whatau hosi, nau o se mo ua aki. O hake rewa, koe ke toi rewa whaahinga, whaka uhinga ke hepe ke whakawhie maari e fwoi. Ai o pehe le fa nga sai be he ke mo ua koe sai be he mal de ha be koe ye ai ko nga pe fo ke ne tokonia ai fai nga ataka ina tu punga e na ka kono to tonu ka pa e malava ke o mai o tala no ai ka hange ko lau ka pa na ai mo ai fa fa ka vai ke mau raki fotu e fare area pea toki he kono moni ko tu ko lao ko ui ko sea whakataimi ko sea whakataimi ne mau e mawhai ka kato o sea whare area ke ne hanga whakakato o foi process o whare o whakawai ke hoko whare area whakakato mo hire pare mea pa toki pasi mai rewa feeling pa mo sea pa toki hoko atu ai ka koe ke pehe ke hao whakataimi pe i tua he whakapōri pe mo tai mau. Ka hangai whako ko whakata noa. Koe kai koe ke o mai e u isiu ko ni o tā noa he mā. He nai mei lava pe. Koe ui koe no tohi he ko ni su tone. E o iai ka whafonga kakai ai ka whafonga ho eki. Pe koe whare e hoko pe koe whare pe. Ai na tonu leo ene atago ya ta ko ya ko whakaukau au ke peheni le wasai tua ke ko ke fie pare mia o malanga i mai ho makatuunga hata hapia ko ye te fe mau ko hai te nominate ko hai ko te tau tui whaka to lahi ko ya pe hoko ya ko pare mia pa ko ke uhinga ya o ko me nei ai ke candidate pare mia ko fe au ki ai ko me na filia ya me na malanga ya ma me fehi au ki ai o hanga fe ko ta mai no whakaukau ai hano tatake fonua te tau ilo pe me au lere ka kovi so ko palpare magona ke o mai ko no kovi ko nga ko funga ko na fotu ke pare ya ragi o ya mo le whakapouri ta no e ho le whakapouri o iai mai whaahinga eu nau hange nia koe
ko nga tuunga mafai tuunga taki tuunga minista ko kolo ai ne kui ke ha o ia tala mai tuka me mo me ki tua o mai be me mo me ai ko tai me ko malava i ke hoko me ko ka hange ko fata no e kulau go he media ai whakahifo ai minista ni afio. O kuongo ko via ka au ke ne. O kuongo ko via ke ne afio. Hira ko ya ka pate hanga fatonga i he tofolofola go he hufi go fale alia. Hange nei kuna fatonga i nei tisten he ne afio me he ka minista. Ko mua mu pare mia fo mo sia fo mo ka minista na ufiri. Sai, ko me ko gongo, ko me ko gongo ko kuia e floors for a structure. Ha winga fai tu ne tamake, kai ke time go o ku hoko para ma patala le vai ko minista e tamake. Que viven que me foi tá o manador já que o fatala no atuai. O ku se hipo pe ku mai fa ha me ga yo me tonga. O ku fa ha he loya ko ia ai minista paanga. A pe ke u ko minista paanga malo ko no hitu tu ngon ke fa malo i. O mai le fa ha me loya te now apply me ko stay. Aia ke kanau whae tangi ki whamau tangi, ke toki mahina e ola ko ia pe toki whae rewa mea e tutu uni. Aia ko fo i, me ko fo i filim tatau pe, me ko fo i whakakau tatau pe, na e whakahoko ko ia i he osi ko e hopo ko ni he wafe wa taha woa. Aia na nau apply rewa nau stay ke nau nofo pe he nau lakanga, kai o rewa ke mau mai ola ko e tangi. Ang mahina pe fogia ki he kakai whanua o ku tau ataina i he lao pe ia ke tang hatahape o au ke hengahi kau minista ko ni kuna hopo o ku whaata he lao ke nau tangi ki whamawa marunga taha whanua o whahoko ki ai. Au te mahina pe fogia kakai e whanua o ku kai hoka hopo fo o e tangi ia ki tau hopo ko whi hopo ke he ia me whamawa ngalahi ko atu pe o tangi ki ha whahinga mea na kai ke nana whakapapau ina emi. Overlook he for Mawahi, or we got to only 20 hours. Kalava for a pocket in that day. They got to go happy for the Hopotangi in that tally. I don't tap home full. I Valemia Malo to the door. Now, when I do can see, can I target Tangi in the Tangi? I him Makatu Ungan, I get Kawi and a photo, and I go in the Hopo. Go a me ever than a fine and to wagin a hauki. Ko programa ngā ue pe a pureanga, pe nai whakahoko pe ia ko taha pe ngahi programa ngā pureanga, he ko ia nai pare mia taimi ko ia. Ko ngai hopo ko ni, ko whato ngai ko e kau hopo ko ni, ko toko taha pe nai i he pureanga he taimi nai whae ke pe ni, ko ewa taha taha, nai i he pureanga he taimi ko ia. Ko taunga ko ni ngai kau hopo na nau toki hu ko toa pe o minista, ai e nai ke hataha ia e lava hu he whainga category ko ia, ke tango po kalama ini e pure nga ka ko tala no he stay why o ku whakaatai e he lao I stay ki ka minista ka ko ke apply ia ki hata ta o lava ki apply ki hata hape ka ngai fo pure nga mo ka kai fonua pe ko e privilege pe ia ai ka minista Ini ka bane ai ke no stay pe tu. e lava be mo stay tu Ya va pe que stay tu ka ore va que tapa apilio toki o toki hao pa to invest ele ka ko konga pe fo ke nia un tesi ko ki au e solo un tes the men we are he me ko ni e kwa eu tu eu te ton ke pe he ka ku tu eu monu ia lo ya te bota e whakau e. Koe hopo koe wafe wataha. Nai whamua i ka hatoa nau dolo ngau ea ke civil standard. E koe civil standard, koe ne whaukau pe whamau pesete ni mataha. Likely koe me ene hoko.
une awoti ai ko hopo ko ni ka to hopo ko ni pa mantu fo pa ave ke fa mautangi pe a tala mai le fa mautangi au hala ai stente te ne fai hopo it's a criminal state pene hiki le vai ai pa le va o toki ke criminal state he fa mautango ya e hopo ko ni o ko skamata pe hopo i he foi extended o criminal ai pau ke pesete hiva valu ai ki olunga pe toki ke prove beyond reasonable doubt ai ko osi mano o pe fainga mali ke faha hatoi tag ka ko e delay tactics pe mo sai ge loya manatui kau fuge mea solo na ku uhinga e fai beo fo o au ya ko sio ko kaulo ya ko mai do ngau bang their interest is not with their client wa ye nau hole na dole interest a client at heart pa ko na tula be kaulo ya ko pa pege na ke ko na fa to ngia na do pa pege na na tolo o frai ai o act on ke tangi ka pau ku ki au what the prime minister should be doing osiko ni mea goi ni ko hono stay na to ki tua ka pau na a bill pa toki pakakato ka ko stay ko lo tonga ko os i whakahalaya i mahi whakamaulahi criminal standard kai ke nofo pe o faitu toni o sainsi eke mo mea ko pe ko no manuki ia kakai is an insult ke kakai to tong tu kau so I would say ko konga pe nia process ke whakaton mo ako i ki tau tol ke au ko anga whakau honest opinion ko mantu ko whakarea ko solo whakarea ko he lao kono ansiti kono tikirea ia kono fokotu ia pe ko mantu kono filia ko he aho tahavalu pe aho no ko novema na unlawful ko that is what a statement tutune whakamau he whakarea he lao kono tikirea na ko ia rightful o MP me niwa o unlawful ia me he a tahavalu aya as of now to nia unlawful ai ko fehu i ko na whanona ne pehe na ke whahoko ke pare mea ko kai hao hopo taka pau rewa te moua a rewa mea hoko ke he wahe ko ke os mau mo benefit mo u whai tutuni kai ke au ko ngā pēne hono ako ai tau society ke he ko iloi solo ko au pea ko whiwhia he mea koni mana tui nā ku ongo e au ia he ku hugo ki whare o kai ke ngau e kia whakakau absent of rational thinking paro nau wha o hake whake whakakau ko ia ko ia ngai hono ti whaini e kau filosofa Aristotle mo e kau o karisi ko human being ko animal tanaki mai kai rational thinking ai ko me ofa mawahe na o mai he o tua ke ainga tangata the rational thinking ko ne to pe rational thinking ia ka tau operate pe o tau reduce tau do ke animal ai ko fia solo o hanga he mea ko ni ako i tau ke tau ngau ke whakau pe uhinga lere i tau mea whai o whaka ke tau mua ku hinga i tau whai
Ko tau kala no fo he uhinga le piven ka pau te tau sio ke me fa paanga me ngahi mafai tu un go na mau. Hange ka tu un fo ko ni utala fa mau. Na unlawful hono filia me he aha ko me aha ko na fa fili no ve ma aha wanoa o ha uai. Te mi no ve ma aha wanoa ki ahon kono to ton fa paanga he tau tala no fa paanga. Ke whakawhoki katoa e paanga ko koe nai unlawful ho he nau wahe. Me he ahoni o au ke ahona e kamata ai nai unlawful. Ka koe ngā hoki koe ke whai mea koe ia. O ngā kupehena e pene totonu he nai whakanofo ia koe minister pe ko wai pena totonu ke nau. Mao e ngahi mea koe o au mai ki he aho kong tala e tutuni. Ka pao leo koe ke whakawhoki ko ngā uruaki. I ngai uhinga koe ia. Koe ko ngai niko o totonu ke hoha a kia ka kai whanua. Koe aha ko tala tu duni na unlawful. Kai ke apply pe mea koe stay ke I loto ke nau ke hoko at pe vahe moi mea koe. He ko ngā kapai awa te ke osi e hopo tangi ia ki mahina ka tu upuka mahina ki mui atu ai. Tamani e te hau hatahia te whakafoki mai ne vahe ko te whihalak tu o uai. A ue me aho whiri o mai ke aho whae tu tuni. E te leo le pe whi mea te tau o repeat pe. Ka kon tala pe koe pa nau toku malo loko ia. Koe ki te kumulahe more whapaanga ia whanua. I he tu uniko ia. E koe unga usai e stay tua. Koe ngaka na wapena tolo stay tua ke whai hopo. Taka pau na ware a pena to moe whemahina aku me pare mia. Koe taim koe te nau malo hia e hopo pa nau foki me ko nau lakanga. O kulapa bepure anga ia o VMPS e nau wahe me mea kotoa. Ka nau to. Taka taim koe nau stay ia I loto. Tiki usio ia ko o mai hangongo me whai paanga. Na e osko na te fo I pe ko he hopotangi ka mai le ko na e toho foki mai e vahe o e minister ko e ki fai pa o wai no ke lahi ona I tau tala no pa anga he time ko o fai e ngai tutu ni Ko ia, ko fisini na whakatotolo he whaike pe ko anti-corruption ia ai ongo deputy prime minister. Kana na ke minister pe, na ke ngau e be kabineti. Ko e ne tāti ki tepe, ko na whawhisia. Te keke whakahala ia ia. O ne tāpe e na tiki te, ko na whawhisia. Pe o whakamāne e tau si, e senario a tau tolu ka pau e stay. He koe statement koe whakamau ia, kai koe to'o pe me he kabineti. To'o me whare area. Ke pehe ke, ai o whakapoto ange anga e kusio. O ka pau nau tangi, ka koe kono moni. Fie lo ia ia ke whai tangi. Ka koe kusio au tau koe context wise. Kai tone kai ko mea nau tolu. Kai tuku ki tu. He kono inga o hange ko o whakarea. Ka toki foki mai. Tau pehe ka warea ko hao. Ko osa ko ea mahana e whai mau kai kene whakatoka ngai. He ko no ke fuki ako ko civil standard tiba mai. Ka mo criminal standard. Kua pau ke au ai whakamooni ia evidence ke au o pesete hiwa wal. A ene pau. Kai toki through reasonable, beyond reasonable doubt, kai toki whaitutune whamau. O hinga, si au koe ne kehe pe me taimkoe nei hopo I civile ai. O whai mau behe whamau ke pesete ni mata. E maa lunga nge, kapa 50-50, kone 51-49 be kone whaitutune ia, Ka koe mea ka hatau pesolo, kai eu loto au ke tauhanga o whakaanga ai sistemi e sieti. Ko loto pe au ke tau whakakaukau, ke a ko I tau dole e sistemi.
te tau I lai hange koe ni ko anga ni whakau kau he mahino anga te au e fufu ngai fu tai ne mi koe ni na I kai ke toton ke ospe fili ia pea fili le vai pare mia ose fili ke a te ika pe ai pureanga lolotonga ke a te ika pe pureanga lolotonga mo whaia u mea koe ni ke onga ke oa hoko ka bau an siti te ke whai fil pare mia hoko an siti ia he ka tutuni fok an loa fula ne hoko o koe whakafofonga he ose fili tana an loa fula ne hiki ni mai pare mia tana an loa fula ne kahatoa u mea ko tō peu an loa fula Aia ko kisi o ko kan aia ko uhinga ko ki ai e lava pe u mea ko ni o ko I tau tonua ke ua pa ko ka je ngata ai ko e filie nove ma ko patseti to ko se suni something of that sort can work out ke raki whakavavave ka ia mea whai mo ateni kai whamauanga whai mo ain pe ko aspe he lao ne ai fili pau ke whakakakata u hopo koe ni wifini he mahina tolu me he osi ai fili kau kui ai pe whoke u discretion he ngai whe kakapau ai ke mahu inga ko ui koe e hange poko u lau ngari whakamore paanga kau whakamore paanga me ono tai whai hameke Pimen kau taki whaosa ki mua e whakau ko ni maa te tangata pe ai ka pa tuke ka pa waha mea make te ki toki whamaa opo aki koe ko ngani nau kamata o ata ni nai ka kolo peke te o atu ki wakai ngeki ai mea ko stay e ku behe foki he ni ihia o koe ka minista pe o whakaata ke stay ka hopo hataha ia o ngau he pureanga ko ni tutun behe whakamao ngai o kuhalaia alu ia ki plisone toki alu ia fai mea ni tangi ko inga koe ki ange ki ai stay ia pe nga pe tono ko inga pe alu ia ki fa malanga me ta fa ko ia e ko inga ko ni tu foki hange ko tu ko la ko pufa o ku tala mai foki o ku taha pe la ba do ton ki tatau pe la ki ho e ki mo ha me avare e ka ki fo tu hala fo noa va hinga pe tu ko fa hinga ka taha pe mo mama fa tatau pe lao ke taha ko toa pe. Ka ko ngā kuia o ku kawe lao ko ia ki he stay ko ki tatau e lao e ke taha ko toa pe na ko hai ai makatu unga na e whai e lao ko ke stay pe ko whahinga privilege pe ko ange ki he kau minister. O whai mo fuanga pe whoki ai whai tutun tono e kau taki e he kau officer mauralo. O kange pe ko whakamo wai ko kau whainga ko whelave mo trucks. Whakamo wai pe whainga ko kuna urana mo mea ka kai whainga taa mau pe whakamo wai kau ului wheke ia mo. Pe he pe kio ko he mea ko ni. O mo te lau ia ko na. Ko ki ton ke halao ma wahe ia ke lau ke kau. Minister Abel, pe lao ma wahe lao ke kau. Ke toinga kakai. Ka koe malama pe foke whakauhinga pe. Koe ipu vai ua maha. Pe te ke vai ua whonu. Ai koe vai ua maha vai ua whonu. E ka koe ipu tatau pe. Alu pe whakatonu ia ke vai ua maha ke whahai koe. Mea poko nea mai poko koe ke kautaki pa koe vai ua pate tala rewa. O koe ipu vai ua whonu. Ai koe whakauhinga pe. Kau kai ke pehe ia o kehe. Koe ipu tatau pe ka koe anga pono. Toki sikalu i pe ia ke. Kau kai ke tonu ke pehe. Kau tui pai whakapoto pe pare mea. He koe mea o kumahu inga i kisio koe hange koe.
pare mia o kai ke totonu ke whakakaukau ia ugaha ane pāti, ane whahai. Ko totonu ke sio mai ki whare area, me kau me mipa whare area. O kunau tatau pehi e ne sio. Ko whire e kakai, e whotutu me ne katuneti, ka ewa e pai esi, ke pehe ko whotu pāti ia. Kai ke, ka toa peo mea ko ni te taulawa i po tala ai the men we are. Ke tau te kat ko ni. Kono whakafofa o e mea ko ni he kai ko tau whai tutun pe ko ni that's the end of the world. Loka iai. Ko mea te tau almoia ki whai toka. Te tau whanonga tupe, te tau teka tupe. Te tau lava i pio tala pena e hoko u mea ko ni ke nea ko i tau tolpo kono tau tea i tau tolpo kono whakahawhi i tau tolpo. Rea ngai whakauka. Pipi ko tu mate ta fe unga bea he ahon he de tala noa ko ni. Hange ko na ku tala noa ke kamata o ku osi o mai o ngongo o sfra aho e hopo ko ia a minista moi pe mo tak mamata ko ta pu ai ku osi fra aho pe mo hopo ko ia ai minista fo noa mo sabea ko e wata ta hai ku osi hopo ko ia a ta piva minista ia kastomo mo tana tu hau ko tari pe ki ne ola ke fa hoko mai o ku iai foki pia mo e ngā hopo ko ia a wawa utahano o si whaaho mo ia ke whakahoko ai a ko e minista takon pare mi ai ai a ko ngā hopo ko ni i ko e kabineti ku o si mau hono ngā aho ko ti mahalo ko si set up me utaimi ke lava ke turi ke ngā hopo ke whakakato i tu ko lau ke whatala no ki ai o ku e te foku mo ka whafofonga i kakai o ku nau kau mo ki nā tolo he hopo ai o ku ko tiu o smau pe mga hingoa ko ia ke whakahoko ak tu koe koe ni ihi ai toko taha ko se fo o ku o mai he taha ngahi o ngongo mi tonga ne pehe ku tika ke tufanga han tiki te an pe ko ti mahalo ko ne tu uia ko ia mahalo ko de polkalama ka hoko mai ku mahino maha ngai hopo ke whahatau si o kia ka te wat peke ke whakakato mai ka pau waha mea o ku ke loto ke whama opo ke ai tato ke hoko ata hui kahau. Ko ia so ko tau ofena be foke kau minista me kau kantite ko ni we o ku e hopo ko e kau e na ngai hopo he hopo o ke heia me na tula o ha hinga ko e hopo foke ko ni ko ne prove ki foi ke speta pe ko foi hina le mani pe ko foi pululore ko ne prove pe na ia pe ko matai ko ne prove na ko ne au ai ko o civility o tautea ki me o tati ki te aki o koe te proportional ka koe intentions ai koe nga koe no whenga whoke la ko ni ke malui ai whonoa pe mo e tuhau me corrupt mindset ka sai koe o koe ke utui o tonu ke lahi hawhi halaki ai kau loia ko ko na fai ilo e kono hinga he ko siai ngai foi tu ni ma ala au pito se kau ak mo elemeni ki ko o lao mo hopo ko aya o ku most likely highly likely defeat ai kau minista ko ni he tuku kehe o hange foko ko mea tuku kehe ka pau waha nau o hinga li rei ko u mea ko fai ko mai na tolu o slau be he lau ku ke bribe ke corrupt ore wa ku ke toka ma o hinga li rei o wai mai hopo ia to ki fatu ta makiang e na tu la ke ka pau e proven e a o ke nga po pula kono transfer holo ko kau votes pa ku mahino le wai network ya wai isa activities e fenga nga we ak te mo office fai
Kono ko tarano ko mai ke au ko no kau vote sia me tota fit. Na mai ko ke fai na vote o mai na tolia ku ka ke ase na hinga na tolia i tota fit. Pe a se ko se ke aki ko na fe ma ko na vote ko tota fit. Tara mai ule sisita na tolia no muka. So ko elemeniti ko ya solo o hei ka ke malawa ke fai pe e hatota. Pau ke fai fe ongo ngoia. Ai ko ngai me en ko ta no ai ko ai ko mau inga ko. Hei kai ke lava e foi transfer ko ya ka leo ko kawai officer kolo. Hei kai ke lava foi transfer ko ya ka pau kai ke whaka fe ongo ngoia ma ta hai loto komson fai firi. Ai he hoko ko tai ilo ki ai ko ai kau votes te whakatuta maki a ngeia. Ai o ku natula pehe. Koe hopo koe taha fo ke ma tutuni he la ko ne koe kau whaka ilo ko ha taha nai quantitative pe ko ha vota pe ko ha taha e komsoni o kai ke ufu mantu ka koe toko tolu o tu i he lao o te naulawa whai o no whailo ko o ewa taha na kai ke aha petition na ia e whamooni ai. Ko loya be na whamooni. I'm not too sure about the technicality. Na ke pefo ko whailo ko o ewa taha ko ia be na minister kana os proven dia he u hopo ko ki moa o ku kai ke lavea kai ke kautonu ai minister ia ke u ngawe o whahoko he pule anga. Ke lau ke konsita koe prai. Kai o vai pe ke isko ia whataha pe kena kai ke koe o tutuni he lau. I don't know why kau tutuni he lau ko pau ke whakamooni ai petitioner. Koe tikite koe nei o mai ka au koe whikawaka mai hopo koe ai. Kai ke whamoone petitioner, whamooni mai e loia. Ai ku natula ke hele vai a. Pe ku veli te foi tikite koe ke hoko atu pe strike out. Kai ke ka koe hunga whata noa koe ke natula koe ne mea. Tau expect tau le west. He ko osia koe ka uroia e me u keisi koe. Kene tuke ka pau o se fo pelo é o que ma o elemeniti ka albe que fai lo que ma anseniti o isi que é ka anga si o tu fai ngata o pito o que iskoni que tifeni o que iskoni ke ni tu ia mahalo ke te tau tali pe te wiketa ha wa nga hiola pa te ha nga hi wike ka hoko mai ke o mai e mo nga hiola ange ko ke whamatala ki ai ko puai me tikite ia ki hono fe unu aki koe kau whiri o ku tawha o atu whuk pehe polkalamani ki awea ke kakai e taimi koko ku mahino e koko kuai ki fo i organisation e wai ni ihia ku nau ilo pau e nau tolo o whai whengau aki ia ka toki lava whai whengau wai mea eu te la pita whai toko tahni tu pa wai eu mea pehe nia ku pau ke whai whengau aki ia ka toki lava o whai ngahi buliu holo koe whihiki aki holo koe ia. Kaka te tau toksi o peke e pivene taimi te tau wako ai koe ki he taimi koe whai e koe ngai hopo. Kaka kua malo atu he lama koe ta programa ani. Ka pau te toki hoko atu pehe wike ka au kunga ta toksi wai ngai hopo. E toki hao mai pivene o watu pivene ka ta toksi o wike au. o fasol malo bit Kua malo atu e kai i he lama koe ke mo kau mai tau programa koe ani. Pe mo e whafafonga koe tōn takitu paula pe veni pe wala ka koe minister malolo o e potunga policy. O ku whamalo la heta ka te motol o mo lava mai whamalo ke tau kau sponsor South Pacific Loans koe Francis Tickets Page Fishing pe he whoki ki kau tahamaka koe atesi I hono ke sponsor mai koe e tau ngai polokalama pe he ka te motol whafoi tui
o kumo lava o sponsor ai proklama ko ni fatfono o ku famaro la het ke modol I ho mo ka mai ko I ko ke loto ke toko ni mai ko ke ta proklama ko fatfono I no sponsor o kumo fa email mai pe kumo fa messenger mai ka ko ke tariat fa fe mo kina ange ko fa ha tu ko fe tu daki mai be te ram peo ma tai ke lava o fa hoko toi hono fa fe tu daki te ko nga la pe ke toko ni mai te fa ko ka pa o ke loto ke toko ni mai po fe pe fa nga proklama te ke fe toko ni mai ka fa malo la het ke moto tau ki filonga ki I time ki hoko mai o ke mo ma o ha wiki en lele I hinga o ko ia o mo fa hoko pa me pina ka mo mea